I dobar dan, veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Sredina je oktobra, ovih dana će biti lepo vreme i šteta da se ne iskoristi, da se ne napravi još jedna mototura, nova avantura. Navikli se da obično putujem sa suprugom Majom na tako duže vožnje, ali ovoga puta Maja nešto ne može, ima neke obaveze, tako da ću ja ići sa mojim drugarom Markom. Evo, motor je spreman, sve su stvari ispakovane, kao i uvek snimat ćemo cijeli put. I bez daljeg odlaganja, lagano krećemo. Ajde pa ću usput da vam pričam kakav je plan puta, gdje sve planiramo da idemo. Vidimo se na putu. I evo me, lagano sam krenuo, klasika, ja iz mog sela, a Marko će krenuti iz Beograda. Treba da se nađemo na Ibarskoj magistrali kod Lazarevca. Vreme je danas prijatno za vožnju, evo 23 stepena je, 10 sati ujutru, ali danas je prognozirano da će maksimalna bude čak 29. Znači ovaj naš put treba da traje jedno 4 do 5 dana. Plan je, danas vozimo od Beograda do Novog Pazara, tu ćemo da prenoćimo. I sutra kada ustanemo, idemo iz Novog Pazara prema Crnoj Gori, iz Crne Gore ulazimo u Albaniju, vozimo čuveni Keljmendi Road ili ti SH20 preko Prokletija, skroz dole do Skadarskog jezera. Kod Skadarskog jezera ponovo ulazimo u Crnu Goru i tu ćemo negde na primorju da prenoćimo. Moguće da će to biti grad Budva. Treći dan planiramo malo da odvozamo Jadransku magistralu. Mislim da je sada idealno vreme za Jadransku magistralu, da nema gužve, da nema mnogo saobraćaja i da će biti milina voziti onako sve vreme pored mora. Idemo u zimskoj opremi, danas će nam biti možda i vrućina, a sutra preko Prokletija trebalo bi da nam bude taman. Nadamo se da neće biti kiše ili bar ne jake kiše i da će nas vreme poslužiti. Eto, to je to za ovo prvo javljanje. Ja sad ovdje izlazim na Ibarsku magistralu, vozim do Lazarevca i tu treba da se nađem sa Markom. Ajde, javljamo se kasnije kad se nađemo s Markom. I evo ga, Mare stiže sa autoputa, ipak smo se našli ovdje na ove pumpi ćelije. Jesi, Mare? O, ti si ga već isprljao, vrat. Pa autoputem dode i već prljao. Svaka čast. Među nama nije ni bio čist. Je vrućina? Ne, autoput je super, ali ovdje vidjet ćemo sad što gleda. Ništa, eto, našli smo se ovdje na pumpi i sad nastavljamo dalje. Napravit ćemo sljedeću pauzu na rudniku nešto, da popijemo kafu, možda nešto i pojedemo. Aj pa se gledamo na putu. I evo nas, prošli smo njih. Sada ide ovaj dobar deo puta gdje su krivine blage i brze. Asfalt je dobar, nema puno saobraćaja, milina za vožnju. Vreme je lepo, temperatura prijatna, pravo uživanje. Idemo do restorana Kota, 3 petice, tu se obično kupljaju bajkeri, ali sada je rano, verovatno nema. Opa, nije da nema, ima, već su stigli. Tako da mi ćemo napraviti ovdje pauzu, vidimo se posle doručka i kafe.
I evo nas, završili smo pauzu na rudniku, popili kafu, nešto doručkovali, pojeli 3 jaja na oko i slaninicu, mada je Toma Mona rekao da je dovoljno i 2 jaja za ceo dan, a sad ćemo da vidimo. Nastavljamo lagano dalje prema Novom Pazaru. Evo, sljedeću pauzu zbog goriva, Marko mora sipa gorivo, stajemo u Kraljevu. Vreme je idealno, plus 26, vedro, nemamo mnogo gužve u saobraćaju, sjajan dan za vožnju. To je to, vidimo se kasnije. I evo nas, vozimo se ovuda ovom dolinom Jorgovana. Super je put, krivine su dobre, blage i brze. Nego šta sam primetio, mnogo odrona ima sa strane, znači malo pa naiđemo sa desne strane da je odronjeno kamenje. Evo i ove desne krivine su baš zato malo nezgodne, što možda naiđe kamen na sred puta. I to ne mali kamen, nego stena je. Sad smo vidjeli par takvih odrona. Ovo je nezgodno ovako iza kamiona voziti, znači ona je, pogledaj koliko odrona, pogledaj, dvije stene. Kamion možda nagazi da te ispod točka da mu iskoči kamen na tebe, znači mora oprezno se vozi ovdje. Ili što pre obići kamion. Sad je već lakše kad smo obišli kamion. Evo vidi koliko kamen je ovdje, gled, probilo žicu je. Ništa, nastavljamo lagano ovom dolinom Jorgovana, prijatno je za vožnju, još malo pa stižemo i u Novi Pazar, javljamo se kasnije opet. I evo nas, lagano stižemo u Novi Pazar, upali smo u gužvu ovdje u gradu, pratimo navigaciju, idemo do hotela. Trebalo bi da je ova ulica desno i da je hotel odmah tu negdje. Evo ga hotel MK Premier, sad samo da vidimo gdje da stavimo motore dok se prijavimo. Idemo se čekiramo pa ćemo negdje da parkiramo motore. Evo nas, idemo u garažu da se parkiramo, imamo podzemnu garažu. Evo ovdje smo stali, ovdje imamo garažu, idemo se raspakujemo i da se smestimo u sobu. I dobro jutro, evo nas drugi dan puta na motoru u Novom Pazaru, tu smo prenoćili, ovako izgleda terasa, hotel MK Premier, super hotel, za svaku preporuku. Evo ovako izgleda soba, dvokrevetna soba, sve ima televizor, kupatilo veliko, hodnik. Bilo nam je prijatno i udobno, evo sada oblačimo moto opremu, idemo dole u garažu, sedamo na motore, danas palijemo pravac Albanija. Idemo da obiđemo čuveni Kelmendi Road, pa se gledamo na putu. I evo nas, sjeli smo na motore, napuštamo Novi Pazar, napuštamo hotel MK Premier. Garaža je otvorena. Vreme, boga mi, oblačno nešto, a? Boga mi, kiša samo što nije. Znači mora pobjegnemo od kiše. I mi danas idemo Albanija, Kelmendi Road, čuveni. Prelazimo preko Prokletija. To je to, ajde javljamo se opet kasnije negdje na putu kada budemo napustili grad. I evo nas, došli smo na granični prelaz Špiljani, napuštamo Srbiju, ulazimo u Crnu Goru. Važi, hvala. Eto, časkam, nepun minut, samo je pogledao pasoš, lupio pečat i nastavljam dalje. Sad idemo da uđemo u Crnu Goru. Vreme je sve ovako nešto oblačno, po neka kap kiše i padne, ali nije još počela kiša. Ponegdje je asfalt vlažan, ponegdje suv. Taman se navikne još da je suv asfalt kada jednom naiđeš na vlažan. Ume da bude zeznuto. Nema puno kola i staćemo u red, da se ne pravimo mnogo pametni. Čuo sam da Crnogorci umeju da zezaju, za to obilaže. I evo nas na crnogorskoj granici, možeš misliti, ja sam prošao, Marko došao na red i kaže carinik, pao mi sistem, mora da čekati. Strašno, jedan za drugim, znači ja prođem, njega zaustavlja, pao sistem, eto. I sad mora sačekamo da se digne sistem Crnogorcima da bi mogli nastavimo put. Ništa, čekamo dalje. I evo nas, posle 15 minuta čekanja,
sistem je proradio, prošli smo granicu, nastavljamo prema Rožajima i onda prema Berenama. Pitao sam carinika, kaže da je put završen, da sada može normalno tuda da se vozi. Ja sam prolazio ovim putem pre jedno 2 godine, sve je bilo pod šljunkom bez asfalta, ali sada je to završeno i može normalno da se vozi. Temperatura je, šta znam, prijatna, 18 stepeni, asfalt je pomalo vlažan, ali kiše nema još uvek, što je dobra stvar. To je to, ništa, javljamo se opet kasnije. Kad budemo stali na neku pumpu da sipamo gorivo. Vidjet ćemo gdje ćemo, da li ćemo u Rožajima ili u Beranama. I evo nas negdje na putu između Rožaja i Berana. Sustigli smo jednu grupu od 7 bajkera. Oni su iz Makedonije. Sad sam rekao Marku da ih ne obilazi, bar neko vreme ćemo da vozimo ovako iza njih. Ali za sad idemo lagano iza njih i uživamo u vožnji, malo da razgledamo i okolinu, da vidimo gdje smo mi to prošli. Ne znam da li oni idu u Albaniju, moguće. Ništa, oni staju ovdje na pumpu. Oni tu skreću, mi produžavamo dalje. Nastavljamo našu vožnju prema Prokletijama. I evo nas, završili smo pauzu ovdje na jezeru Plav. Malo smo se slikali, pojeli nešto što smo kupili u pekari. Sad bi još malo trebalo tu negdje da je granica između Crne Gore i Albanije. Do sad smo imali sreće, sve nas je kiša zaobilazila. Nailazili smo na mokar asfalt, ali ne i na kišu. Nadamo se da će tako i ostati. I evo nas, završili smo formalnosti na crnogorskom izlazu. Goodbye Montenegro, welcome to Albania. Bravo, dobar dan. I evo nas negdje na Prokletijama, na pola puta. Sad kad pogledam ove stene i ove planinčuge, sad znam zašto se ova planina zove Prokletije. Pogledajte ovaj vodopad, prirodan, skroz do dozgo ide. Nema gužve, nema saobraćaja, tek po neki auto prođe. Stvarno, ako imate prilike malo vremena, odvojite i dođite, odvozajte ovaj SH20, vredeće vam. Oblačno jeste, ali kiše još uvijek nema, što je odlična stvar. Evo sad će i Marko da vam kaže svoje utiske. Marko je prvi put ovdje, pa da vidimo kakvi su njegovi utisci. Alo Mare, si živ? Jesam. Kako ti se sviđa? Lepa je priroda, nestvarno je, bukvalno spoji nas sa prirodom. Da. Nema gužve, lepo je za vožnju,
Mi smo imali sreće da nas je poslužilo vreme, tako da kiša je bila slabašna, mogli smo da prođemo bez nekih kišnih jakni i svega toga. Ali pogledajte, baš je prelepo. Pogledaj ovo, sve prirodni potok. Kako žubori. Voda je čista i ledena, znači i tamo gdje je duboka to se tako plavi, znači nestvarno plave boje. Ali ove stene, evo ga i sunce se probija kroz oblake. Ništa, pravimo ovdje malo kraću pauzu i nastavljamo dalje. Javljamo se kada stignemo na vrh SH20, čuveni Kelmendi Road. SH20 nekada je bio legenda za off-road vozače i bio je jedan od najlepših, ali i najopasnijih puteva. Trasa je u potpunosti asfaltirana od 2016. godine i to asfaltom kojeg se ne bi postidjeli ni Austrijanci. Put SH20 povezuje Albaniju sa Crnom Gorom. Lagano vijuga duž obronaka planina, sirovih i veličanstvenih, ponekad pored potoka i planinskih reka, da bi dobio zamah prekonočnog uspona na albanski Stelvio. Ovo ime savršeno odgovara jer pogled sa terase na vrhu prevoja podsjeća na čuveni cik-cak sa Passo del Stelvia. To je poznato mesto sa koga se svi slikaju, pa smo tako i mi uradili. Posle toga put je jednostavniji, tiho vijuga preko visoravni prema Skadarskom jezeru, da bi na posljednjim skretanjima pokazao svoju lepotu u punom sjaju. Skadarsko jezero, posrebreno na zrncima sunca, koje je definitivno na takvoj udaljenosti ostavilo veći utisak na nas nego izbliza. Ovako nas je dočekala Albanija. I evo nas ovdje, stigli smo na vrh Kelmendi Road. Sredina je oktobra pa nema mnogo bajkera, ali lepo je vreme za vožnju. Oblačno jeste, ali kiše nije bilo. Na par mjesta je bio vlažan asfalt i to je sve. Evo, tu smo se obeležili da smo bili. Nastavljamo dalje. Boga, imamo još preko 100 km do sljedećeg smještaja. Idemo za Budvu. Sada smo vozili laganica, uživali u putu, sad ćemo malo da opalimo po gasu da stignemo u Budvu na vreme. Tamo smo rezervisali smještaj. Motori služe ekstra, jesmo malo prljavi, pogledaj kakvi smo, ali dobro, naći ćemo nego pušku pa će da ih ispuškiramo. Vidimo se u Budvi. Evo nas na granici, izlazak iz Albanije, ali ovdje je gužva, ovdje ne mogu da čekamo. Ništa, ovdje mora stanemo da čekamo, obišli smo koliko smo mogli. Ovdje ćemo da sačekamo da prođemo granicu. Evo, opet se ista stvar desila kao pred 2 godine kada si bio u carini da stojimo u redu, samo nam je prišao i rekao go, 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 go. Mi smo izašli iz reda, obišli sve i evo sad čekamo na granici da uđemo u Crnu Goru. Albanci maksimalno izgleda poštuju bajkere, što se toga tiče. Nije mi prvi put ovo da prolazim ovu granicu i da uvek samo kaže go, go, go. I eto nas, ušli smo u Crnu Goru.
sad kad smo sišli s one planine i sa onih sve oštrih krivina, ove krivine nam dođu kao dečija igre, znači prosto smo se uželeli malo da vozimo. Evo nas u Crnoj Gori, prošli smo iz Skadarsko jezero, idemo dole prema Sutomoru da izađemo na Jadransku magistralu, pa ćemo onda voziti do Budve, i tu ćemo da prenoćimo u Budvi. Ovdje ima dosta saobraćaja, ja sam mislio da Buda neće biti mnogo saobraćaja, međutim ima dosta kola i kamiona. Sad ćemo verovatno ići na onaj tunel. Lagano stižemo do Budve, sunce polako zalazi iza mora, imamo još 5-6 km do smeštaja, konačno vozimo Jadranskom magistralom. Sad ćemo baš da vidimo kako Budva izgleda sredinom oktobra, kad nije sezona, da li ima ljudi, mada biće, da, Budva je veliki grad, sjajan pogled. Ovo je stvarno doživljaj, ovako voziš pored mora uz zalazak sunca. Gde ćeš lepše? Ja Budvu ne poznajem, samo sam jednom bio. Marko je često bio, kaže da odlično poznaje Budvu, sad ćemo da vidimo gde ćemo da se smestimo. On je rezervisao smeštaj. Evo, po navigaciji bukvalno još 4 km do smeštaja. Ljudi ovdje šetaju u majicama i šorcima. Znači da je danas bilo toplo ovdje. I evo, stigli smo Vila Beatrix, tu je Marko rezervisao, sad smo parkirali motora ovdje, ušli ovako u dvorište, ide Marko da nas prijavi, pa da vidimo da možemo ovdje da ostavimo motore, a? Šta falimo ovdje, nek stoji, tu mu je dobro, i Marko tamo. Ništa, idemo se smestimo pa se javljamo kasnije. I evo nas, treći dan puta na motoru, ovdje smo prenoćili u Budvi, simpatičan hotelčić. Ništa posebno, ali zadovoljavajući. Pakujemo se, nastavljamo dalje. Evo, motori su bili tu parkirani u ladovini. Prljavi su, pa nas sramota, vozimo ovako prljave motore. Zato idemo prvo da nađemo samouslužnu perionicu, da ih ispuškiramo. I onda nastavljamo dalje. Planiramo da idemo malo Jadranskom magistralom, pa ćemo da vidimo gde ćemo da stanemo. Idemo ovamo prema Kotoru, Tivat, pa ćemo na trajekt, prema Herceg Novom, pa ćemo ući u Hrvatsku, malo Dubrovnik. Pa još gore malo Jadranskom magistralom, pa kad nam dosadi vožnja, tu negdje stajemo i tu ćemo da prenoćimo. 10 sati ujutru već ima 23-4 stepena, maksimalno 27-8 danas ovdje na moru, tako da ja idem u ovim pantalonama, moto pantalone sam spakovao jer ćemo da prokuvamo, danas će bude pakao, haos. To je to, ajde javljamo se kad operemo motore i kad krenemo na put. Ćao! To je to, peremo motore, prebrišemo i lagano palimo, idemo pravo do Tivta na trajekt. Vidimo se tamo. I evo nas, posle higijene motora, napuštamo Budvu, idemo, vozimo se Jadranskom magistralom. Idealno vreme za vožnju, temperatura plus 24-25,
sa sjajnim pogledom pored mora. Lep dan, ako uspemo malo da iskoristimo negde da se smestimo pa malo da izađemo i na plažu, čisto bar da pokvasimo noge. To je to, nastavljamo sjajnim putem Jadranskom magistralom. Pogledajte plaže, pogledajte ove poglede. Čak ima kupača, ima ljudi na plaži, neverovatno. Sredina oktobra. Ništa, javljamo se kasnije opet. I evo nas, lagano prilazimo do trajekta. Boga mi, ovaj deo između Budve i Kotora su stalno neki radovi, znači bilo je gužve. Naizmenično propuštaju saobraćaj, valjda iskorišćavaju ovaj deo kad nije sezona kao pa da rade ulice. Ali sjajno vreme za vožnju, znači sredina oktobra, vidiš, ume da bude lepa i treba to iskoristiti i doći provozati se ovdje. Evo te, upravo nam ode trajekt ispred nosa. Stani, stani, stani! Čekaj me, nemoj da odeš! Moramo prvo karte. Sad će drugar da donese 2 karte. A gdje da stanem? Ispod tende tamo. Važi. Idemo na trajekt. Kaže, čeka ovdje ispod tende. Ne znam da li da ga stavljamo na centrali, pošto se ovo malo drma. I evo nas, prešli smo trajektom i sada vozimo ponovo Jadranskom magistralu. Ovdje je mnogo bolje za vožnju, nema gužve toliko. Planiramo da svratimo malo u Porto Novi na kafu i sladoled, eto. Kako sjajan dan za vožnju motora, ovako pored mora. Gdje mogu da parkiram, idemo tamo popijemo kapu negdje. Između ova 3 stuba, da. Evo, stigli smo Porto Novi, parkirali se ovdje, idemo popijemo kapu, malo da se odmorimo i nastavljamo dalje. I evo nas, posle kraće pauze u Portom Novom, nastavljamo dalje magistralom i gledamo Google mape, nešto je velika gužva između Crne Gore i Hrvatske, pa smo našli neki alternativni prelaz granični, zove se Kobila. Kao tu nema gužve, nemam pojma, nikad nismo bili tu, da vidimo da li stvarno nema gužve tu. Sve vozimo ovako uz more i sad bi taj prelaz trebao da je tu negdje još 700 metara. I gle, stvarno, evo ga prelaz i stvarno nema nikoga. Dobar dan. Prvi put smo na ovom prelazu, drugar nam neki rekao, idite vamo, nema žive duše, kaže. Ovdje su vam najljubazniji policajci, osim jednog. Osim jednoga. Važi, hvala. I evo ga, granični prelaz Hrvatska, ovdje ulazimo u Evropsku uniju. I još ovaj put ulazimo u Evropsku uniju bez najave, izgleda da od novembra mjeseca počinje da radi ono kad mora da se najavimo. Dobar dan. Idemo, malo se vozimo, pa nemam pojma, gdje stanemo. Važi, hvala. Eto, ušli smo i u Hrvatsku, nastavljamo dalje. Javljamo se posle opet. Evo, ovo je prava Jadranska magistrala. Kad nema gužve, dobar asfalt, ovdje može da se vozi.
I evo nas, dolazimo do Dubrovnika, ispred nas je grad Dubrovnik, odavde se lepo vidi stari grad, ali mislim da nećemo sad stajati, zadržavati se, sigurno je gužva, jer ja sam baš bio ove godine već u Dubrovniku, sa motoskupa Trebinje sam produžio u Dubrovnik, a i Marko je skoro bio u Dubrovniku, tako da samo prolazimo pored i bez zadržavanja nastavljamo dalje. I dalje cepamo Jadransku magistralu. I evo nas na još jednom graničnom prelazu, izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu i Hercegovinu. Rešili smo da prenoćimo u Neumu. Još par kilometara stižemo do smeštaja u Neumu, bosanski deo mora. Javljamo se kad se smestimo. Evo nas na granici Hrvatske i Bosne, uđemo u Neum. Ne puštaju nas da izađu, uhvatila me negde kamera, nijem prekršen. A ovaj canik još ne zna ništa, ni šta, ni koliko, mi sad mora čekamo da vidimo koji je to prekršaj. Ništa, javljamo se kasnije šta je. Evo, pustili su nas da prođemo. Prekršaj sam napravio ja u avgustu mesecu ove godine. Znači ja i Maja kad smo išli na Alpe, negde kroz Hrvatsku, me uvatio radar, brzina. Ne znaju ništa, ni kolika je brzina, ni kolika je kazna, ni koliko je ograničenje bilo. Rekao mi je, ili će mi stići na kućnu adresu, ako ne stigne na kućnu adresu, sljedeći put, za ne znam koje vreme, kad budem ulazio u Hrvatsku, tada ću biti u mogućnosti da platim kaznu na granici. Ako znate kad zastareva ovo, pišite mi dole u komentarima kad ovo zastareva, da izbjegavam Hrvatsku u širokom luku. Nastavljamo dalje, znači nije me danas uvatila kamera, u stvari možda i jeste i danas, ali će stići te ko zna kad. Idemo u Neum da se smestimo negdje na klopu, a javljamo se kasnije. Eto, napustili smo Hrvatsku, ponovo smo ušli u Bosnu i Hercegovinu, idemo prema Neumu. Znači eto, ovdje sad imamo mali problem na granici, 20. avgusta brzina je u pitanju, ali ne znaju ništa, ni kolika, ni koje je ograničenje bilo, ni koliko sam ja prekoračio. Sačekali smo 10-15 minuta i pustili su nas da prođemo i rekao mi je sljedeći put kad budem ulazio u Hrvatsku, tada će sve već biti gotovo i tada ću moći da platim kaznu. Nemam pojma kolika je kazna. To je to. Idemo da se smestimo. Već smo, boga mi, i ogladneli. I evo nas, 4. dan puta na motoru. Tu smo prenoćili, apartman Frane. Bilo je prijatno i udobno. Ovdje su motori bili parkirani ispred. Tu smo imali i terasicu. Tako da sada se pakujemo, nastavljamo dalje naše putovanje. Motore smo spakovali i lagano krećemo. Rešili smo da krenemo, se vraćamo prema Srbiji. Znači idemo opet Jadranskom magistralom prema Dubrovniku, pa ćemo na Trebinje. Tu pravimo pauzu u Trebinju, pa ćemo produžimo dalje prema Srbiji, verovatno na Višegrad. Pa smo planirali nešto, ako se umorimo u Višegradu, da prenoćemo još jednu noć. Ako nismo umorni, da nastavimo odmah do Srbije. To je to. Krećemo lagano prema Srbiji, pa se javljamo opet kasnije sa puta. Ćao! I evo nas, lagano krećemo. Napuštamo Neum, znači rešio sam ponovo da idemo na hrvatsku granicu, baš da vidim da li ću opet imati problem. Ako me nešto opet budu zaustavili, a probamo da rešimo to, da završimo, ne da mora da izbegam Hrvatsku. Vreme je i danas prijatno, evo trenutno je 21 stepen. Znači rekli smo, današnji plan je, vraćamo se Jadranskom, idemo na Trebinje i tu ćemo napraviti pauzu za kafu i sladoled, možda da se malo osvežimo. Izgradio se broj Neum, vidi koliki je. Ništa, to je to, javljamo se kad uđemo u Hrvatsku da vidimo da li će tamo nešto da nas zezaju. Evo, prošao sam granicu, opet smo ušli u Hrvatsku. Opet su me isto zaustavili, ali kad su proverili da je juče napravljen zapisnik, odmah su me pustili. I sada je ovdje i video već koja je brzina, samo ne zna gde je to napravljeno, da li u naselju ili van naseljenog mesta. Kaže da sam išao 38 preko ograničenja. I kaže, ili će mi stići na kućnu adresu kazna, ili na bilo kojoj granici Evropske unije može da me sačeka da platim. Ako je van naseljenog mesta, kazna je oko 300 eura, a ako je u naseljenom mestu, kaže kazna je oko 600 eura. Pa ti vidi.
to je to, ništa, nastavljamo prema Trebinju. Pogledaj ovi kruzeri koliki su. Ovo je ceo grad na brodu. Pogledaj, gore na vrhu ima i akvapark, tobogane neki. Strašno. Prolazimo Dubrovnik i uskoro skrećemo prema Trebinju. I evo nas, prošli smo Dubrovnik i opet izlazimo iz Hrvatske. Sad ćemo da vidimo da ćemo opet ovdje da imamo problem. Verovatno da. Znači izlazimo iz Hrvatske, ulazimo u Bosnu i Hercegovinu prema Trebinju. Nema gužve, što je dobro. Ništa, skidam kacigu. Sigurno ću morati da objašnjavam gdje, šta i kako. Ajde, javljam se kad pređem. I evo nas, prošli smo hrvatsku granicu bez problema. Kad sam došao na šalter, neka žena je bila carinik, a ona kad je vidjela da smo na motoru, samo je rukom pokazala onako, ajde, vozi. Znači nije mi ni pogledala pasoš. Imao sam sreću da me sad ovdje nisu maltretirali. E sad ne znam, rekli su mi sljedeći put kad budem ulazio u Evropsku uniju, bilo gde, to će da se vidi na granici. I sad ne znam da li je to vezano za moje ime i prezime ili je vezano za vozilo. Naprimjer, šta ako kolima budem prelazio granicu, da li će to da se vidi ili neće, ne znam. Ako neko zna, nek mi napiše to. To je to, idemo lagano prema Trebinju. I evo nas, posle kraće pauze u Trebinju, pojeli smo po 5 ćevapa na brzaka, nastavljamo dalje, rešili smo da idemo do Višegrada i tu ćemo da prenoćimo. Mnogo stajemo, mnogo se zaustavljamo, mnogo pauza pravimo, već je 3 sata popodne, mi smo tek u Trebinju. Zato sada, sat i po vremena idemo bez zaustavljanja, samo vozimo. Znači idemo gore Bileća, Tjentište, pa na Goražde, na Foču, pa ćemo negdje da izađemo do Višegrada. Eno je, gore se vidi Hercegovačka Gračavica. Ništa, gasimo kameru, nećemo sada snimamo, idemo malo da vozimo, da probamo da ubrzamo, da skratimo vreme. Ajde, javljamo se kasnije sa neke pauze. Evo nas negdje na nekim planinama, prošli smo u Bileću. Temperatura je pala na 17 stepeni, pa smo rešili da se obučemo malo. Ali priroda je ovdje prelepa i nespana. Evo, oblačimo moto pantalone.
Passo del Stelvio preko Bileća. Znači tamo gdje sam stao da stavim bandažu. Da? Šar planinac. I dođi do ovdje, meni kači ga dole. Nije stavljam. Zato ti meni tako brzo stigo je. Reko, dobar baš, gdje si mali, šta radiš on? Ovako i prelazi polako. Ja sam navukao bandanu i pungao sam. I eto, stali smo ovdje na travu da se presvučemo. Malo ćemo da vozimo off-road. Da ne naiđe na neku rupčagu, brate, upadnem negdje se razbijem ko zvečka. Jer nisam ti ja neki stručnjak za off-road baš. Nisam stručnjak ni za road. Ali ajde. Snalazim se. Sad ovdje treba da izađemo na glavni put, stani. Nastavljamo dalje do Višegrada, još 130 km. Temperatura je pala na 16 stepeni, ali dobro, sad smo bar obukli opremu pa je malo lakše. Stavi se vidjelo. Sad će nas voda preko nekih planinčuga. Pa mislim da smo na pravom putu, da koliko se sećam, kad sam ja s Majom išao za Trebinje, da sam se ovuda spuštao sa njom. Sve mi ovo delo je poznato. Temperatura pada, palo na 15. To su draži vožnje motora, čas toplo, čas hladno, presvlačenje na putu. Nije lako, ali je jako. Sad smo izašli kao na neki glavniji put. Ima balege na putu, to možda bude klizavo, ima šljunka. Mora da se pazi. Evo, čovjek mi ablenduje da su se krave raširile po putu. Valjda će da ih promašim. Kako znaju da je vreme da idu kući, da pada mrak. Polako zalazi sunce, ja sa ovim tamnim vizirom sve slabije vidim. Sva sreća, poneo sam i beli vizir, pa morat ću ostavim da promenim vizir. I evo nas, sada vozimo se kanjonom reke Sutjeske. Put je više nego interesantan, ali nije tako ni lagan. Krivine su ovako nepregledne uz stenu, a prolaze i autobusi ovuda. Ali uz neku oprezniju vožnju, ova vožnja možda bude i zadovoljstvo. Dosta je usko ovdje, nepregledne krivine, i za krivine ne zna šta te čeka. Da li ima odrona, da li ide autobus, kamion, ima dosta saobraćaja, za divno čudo. Reka Sutjeska. Uključio sam i grejače ručki. Ima dva nivoa, 1 i 2. Na dvojci je toliko vrelo da ne mogu da ga držim. I evo nas na ovom putu između Foče i Višegrada, znači pravac od Foče ka Višegradu. Ovdje je dobar put, ali mrak već polako pada. Kako pada mrak, tako pada i temperatura. Plus 14, ali imamo još 40 km do Višegrada. Pola sata izgleda ćemo voziti po mraku. Ništa, ajde, javljamo se kad priđemo skroz blizu Višegrada. Evo nas, lagano se približavamo, vozimo kroz ove tunele, napolju je već pristojno pao mrak. Odlične farove ima, vidi, sve se lepo vidi, lepo osvetljava. Hladnjikavo ovako kad voziš uz Drinu. Ovi grejači ručica odlično greju, znači toliko greju da mi bude prosto vruće da držim, menjam položaj kako držim ove ručke, da ne bi opekao prste. Evo ga znak za radarsku kontrolu, ovdje ćemo smanjimo. Ne treba nam i u Bosni još jedna kazna, da ne možda uđemo ni u Bosnu. Još 15 km po mrklom mraku. Nismo planirali baš da nas uhvati mrak, ali eto, fali nam pola sata, sat. Stižemo lagano. I evo nas, stižemo u Višegrad, a mi imamo još 500 metara do smeštaja. Samo da vidim kuda ću da priđem. Levo pa prvo desno.
Kaže levo, odmah desno, treba da je to ovde negdje, trebalo bi da je to. Dobro večer, idemo se smestimo, pa ćemo da idemo negdje klopu. Ništa, javljamo se kasnije. I evo nas, peti i posljednji dan puta na motoru, napustili smo smeštaj, danas se vraćamo kući, Bože zdravlja, stižemo kući. Evo stali smo ovdje, našli smo ćevabdžinicu Gurman da doručkujemo, motore smo tu parkirali. Evo Marko već klopao, gladneo je i poručili smo hercegovački doručak. 3 jaja, suđukica, pomfrit, senf, pavlaka, ekstra. Završimo s doručkom i palimo za Beograd. I evo nas, stali smo još jednom pored Ćuprije na Drini da napravimo još neku sliku. Znači nalazimo se u lepom starom gradu Višegradu, gdje duboka Drina vekovima teče. I mi sada napuštamo Višegrad i ostaje samo jedna tužna uspomena, a Šikovac sa motorom skoro svako večer. Završavamo ovo naše putovanje, 4 noći, 5 dana. Obišli smo i Srbiju, i Albaniju, i Crnu Goru, i Hrvatsku. Lep smo krug napravili, poslužilo nas je vreme ekstra, nismo se nadali tako. Evo sad je možda prilika malo da vam snimim nešto oko motora. Znači ove torbice sa AliExpressa, ovdje stoji kišna oprema, ovdje stoje podjakne od moto opreme, podjakne i pod pantalone. Štitnik para, selfie štapovi za kamere. Tank torba malo mi je veća nego što bih želeo, vidjet ću, možda ću zameniti za neku manju. I 2 kofera, garderoba, patike, tamo isto stvari, majice. U koferu nosim čak i laptop. Jer nije lako ovo snimati i zabeležiti svaki trenutak puta. Evo Marko vam je najbolji svjedok. Marko, kako izgleda ovo snimanje moje na putu? Šta se sve dešava? Šta si ti primetio? Mukotrpno, ljudi. Da. X puta rizikuje život, izvlačenje kamere, ovlačenje kamere, rizikuje dron, rizikuje sve. Tako da ljudi zapratite, ovo vredi. Tako je, da, nezgodno mi je u vožnji, daleko mi stoje ovi selfie štapovi i ja to u vožnji pokušavam da ga izvučem, ovako da ga izvučem, zaglavim i da pustim gore kameru da snima i onda opet snimam 5-10 minuta. Marko me pitao jednom prilikom, vozio je iza mene, nije video šta radim, kaže jeli bre šta ti krivudaš onoliko po putu? Onda sam mu i objasnio, pokušavam da izvučem selfie štap i da pustim kameru da snima. A evo od navigacije koristim ovu, vidjeli ste da imam jedno 2-3 navigacije već da sam dobio na recenziji, koristim ovu CarView Ride, sve su one slične, na istom fazonu rade, sve koriste Google mape, sa telefona preuzimaju podatke i prebacuju na ovaj ekran. A ovu sam uzeo najviše zbog toga zato što ima kačenje, BMW kačenje, znači vrlo lako mogu da je skinem i da je vratim. Sve ove ostale druge morao bih da fiksiram za ovu šipkicu i onda bi bile fiksirane, tu sve vreme bi stajale. Stavit ću vam u opisu videa link gdje možete da kupite i kod za ovu navigaciju sa popustom od čak 32%. Nije to mali popust. Poslednji pogled na Andrić grad. Napuštamo Višegrad. Sjajna stvar u Višegradu. Sve što smo klopali, pili, može se plati u dinarima najnormalnije. I za naše beogradske uslove nama je ovdje sve jeftino. Znači doručkovali smo za 10 evra, ne po osobi, nego zajedno, ukupno. Smeštaj smo platili 20 eura noć. Mislim da su cene ovdje u Višegradu više nego pristupačne. Neum me iznenadio, tamo smo platili smeštaj 40 eura, znači duplo više nego u Višegradu. Ali s obzirom da nije sezona, da je Neum prazan, da nema 2-3 restorančića rade, mislio sam da će smeštaj u Neumu da bude jeftiniji. Po navigaciji do Beograda 270. Znači bit će skoro krug od 1300 km. Nije tako loše. Ništa, to je to. Pozdrav Višegrad, do sljedećeg viđenja. Doviđenja. Ako bude nešto zanimljivo na putu, javljamo se kasnije. Ćao. I evo nas, ušli smo u Srbiju, granicu prošli bez ikakvih zadržavanja, sad smo prošli Kremnu, ovdje je potpuno nov asfalt i pravo uživanje za vožnju. Čitam komentare na nekim mojim videima, kaže čovjek, neki piše nisam bajker, nemam motor, ali uživam da gledam tvoje videe. Pa ovaj video je namenjen baš za takve kao što si ti.
Ni ja nisam od uvek bio bajker, nisam imao motor. Ako se vratiš par videa unazad, vidjet ćeš da sam ja motor prvi kupio tek pre jedno 7-8 godina. Nikad nije kasno. I nisam usamljen slučaj, to sam tek kasnije čuo i video da prvi motor čovjek kupi u 40. godinama. Ako ti je sve ovo interesantno, ovo putovanje na motoru, druženje, ako si avanturista, topla preporuka da to i uradiš ako te interesuje ova vožnja, ovako je putovanje na motoru. Slobodno to uradi, nemoj da odlažeš, nema šta da čekaš. Vreme prolazi, godine prolaze, kad ćeš ako nećeš sad. Nastavljamo dalje prema Zlatiboru, sad ne znam da li ćemo se penjati gore na Zlatibor, verovatno nećemo. Vreme je prijatno, 18 stepeni, sad ćemo možda uskoro negdje napravimo neku pauzu za kafu. To je to, ajde javljamo se kasnije opet. I evo nas na autoputu na posljednjoj pauzi, imamo još 15-20 minuta do kuće. Završavamo ovu vožnju. Bilo je lepo, ali bilo je pomalo i naporno. Evo da pitamo Marka. Marko, je li tebi bilo naporno ovo? Juče mi je bilo naporno. Juče? Si se smrzao? Malo smo našom krivicom zakasnili i stigli smo po mraku u Višegrad i taj put od Trebinja do Višegrada je malo naporno. Da. Ali sve u svemu, celokupno... Celokupno, vreme nas je poslužilo, odlična organizacija Dejana Grubera, super apartmani, super vožnja, tako da stvarno sve Eto. I putujemo ponovo. To je to, odjavljujemo se, više nećemo snimati, stižemo kući. Zapratite kanal Znak podrške. Zapratite me na Instagramu, tamo se dogovaramo za neku zajedničku vožnju sljedeći put i vi možete da pođete sa nama. Do nekog sljedećeg puta želim vam puno mirnih kilometara. Sve najbolje pa se gledamo. Ćao!